Do Romano Suno v roce 2004 nám poslala příspěvek Lucie Cínová z České Lípy a v té době jí bylo 15 let. Příspěvek se jmenuje Amari, ředitelka. Andre Amari škola, zvláštno, Pirov Ciknorestar, Mangein i Martešu Pančberš. Možno Tumen Čudalinen, hoj piscina v Palmíry, ředitelka, odaby mušine naslate prinžaro, sa vyhynilači. Igen pes palamende pau romane čave starino, soamenge campel jaspalate. Nikda napenul hola nane kana, ale šunou savoro solake vakeras. Mira dajora has baru paripen, mukla amen odat, šovečaven ladaha korkoren. Nás amen ani sotechal ujoj amenge savorea pomožinelas. Save problémy amen andre školahin, joj amenge pomožino. A kana sum poslednou berš andre škola. Aver berš i marđavte sikljol, ujoj pes palamende starinou, kidel mange savi nek feder škola kajte napočina v bud. Andale škola piras tiš tekelou, cinja menge romane rokli, sarđaste vystupinou všazikini pašamende, radošnou romane gilja, uhini igen rado, te vyhrajinas. Nadžana sar pređivavao nove berš, te imar andre škola napirava, igen mange palate ela paru. Kaj sa lača ředitelka sar amen hin, Amari ředitelka by prajinava savore romane čavorenge a čendevleha.